Good morning. Ngasigi video se kenone card message ke share torage ko adu si se hapetang ai share torum ge na ko adi nahan akoina kambi da phau hun gi bodo adi smaina chong gani ko mayam gi su loina ma adu kitang pic na chong bu su yaw bani kem khan ganu du hai du yam na chong dre ma pan yam na sa dre khotre na khalla ko adu mai kem khan bi gano adi dum khara chong adu dum phai ko dum si se ado sigi kaino se krai da lang thok adabno hai kan si da ko hadi ising achen ba gumba da thada biro ising achen ba ha ga de turen gumba kai gumba leina ko adum ba da thada running water gumba da pukhi da na taba ado haipetang chatho ga ko yum dagi ngasi mak natraga su aina chatho ga da numit to dum thada be ba shukai de ko ado si se keno to biro ko hadi keno turen da thada be gro ko adum kambi se dum side am da thamaga lebak si ga keno se ga akoi gi sigi keno mana si ga dum thada be ga su yare ko ado si matang aina share torom ge na to boni ko hambada card message hiding aida ado ngasi se ningthokaba numit ko ningthokaba numit se akogi number da haragana number se 47 lere aduga color na white color sin na bibi ai ko ngasi se ado hayeng se akogi Kwak Jatra oibanina hadi Kwak Jatra gi aina ngara hapatang copper pyramid kumba kai gumba aina leina habado yamde yamdramne out of stock kumba oiram dawdi male adu taraga so visit tawninga gadi ko kaino da akogi tera lukram lerakta ko adu da chatpi be ai ko hadi aina number so hapodi hapkhre hadi mamang da aina hapkhibodo ado ai amuktang chinna su dum hairage ko hadi number se note down tawbi su tawbiyo ko 7005 ko 705836 032 sida contact tawbiraga dum chatpi be ai ko hadi ngasai akoina Kwak Jatra arang balle pa phain haina arang balle pa singa sai sana lepa ngam da ba chu yawe adu duna hadi copper gi pyramid ka ina hairago de hadi yam ka ina tang ba po chuna te ko ado ina khan bada hadi copper pyramid to khatang limited oi bane ba stock to call tawraga dum hangbiro ko hadi copper pyramid natraga so atopa laigi keno gumba murti macha gumba kon gumba laigi glass gumba kai gumba dumba so dum available oi bane aduga si myam to loi to khro pyrite thamaso pyrite su full gold haine na koina pyrite se ko adu duna hadi pyrite leira su kem kai deba pyrite su aina haise full gold haibani na ko akoina sana lepnari na ko sana lepa oi bane na hadi sana adu oina kitang macha ama khatang lauraga adumaina thamasu laurasu kemta kai deba adu ngasai gi pyrite hairaga di khwai gi best kaino ne ba crystal ne ba paisa nungsa attract tawna ba chingjan na ba khochen na ba sana thamba budi ai gi oina haidi ai di pyrite oina kaino to honinge ko adu duna haidi adu duma use to bi bai ko adu duma haidi akoi gi kitang maming gi oina khara yam chawba na traga macha ama khatang adumaina leiraga adu to bi ba su ai ko ado ahambada koi card ki messaging minarase adu ngasi gi timing ai haijarage ko do sidagi daily akoina lawthok adumaina card ahum khatang lawthok jare ko card number 1 card number 2 aduga card number 3 ko 1 2 3 sidagi ama choose torase ko aham bai se khansira ani shubai se khansira natraga ahum subai se khansira ko aham bai sina lai se kaino hai kan sida ko ngasi se haidi piba phangba oina oi ko piba phangba haraga de haidi aina charity gumba tawba ko pa dumba su yam phai ko migi damakta mateng gumba tawiba ai gi damakta mateng gumba lakpa dumba ina oina oi ko ado haidi migi mateng su tawbiyo ngammagadi aduga ani shuba sina ko khatang ngasi gi oina khatang emotional low oiba dbaina oi ko haidi mi se keno to bose ana hari nong phadok sim puni nong shibani khangde natranga sidi katang chokha bani khangde wakhan je adumai taroga leibodo adu do sida kamaina tawgada ge hai kan sida ko hari nuai ta bale raga di ena habodo meditate to release holo meditation gumba tawraga hari shor hondo honjen to matam sida ko hari aphaba lokshali ne phattaba loktho ine haina wakhan sida ko hari akoina shor hari nukshite naton sida shor honjan ma matam sida aphaba me ama energy aphaba me ama lokshali ne ai hakchang manung sida aduga while breathing out ko hadi breathing out to matam sina phattaba energy engonda nungai taba leiriba mayam to loina release to hongi ge kaina khallaga adumaina oina to biba conflict kumba kai kumba sugumba mayam dagi avoid to thuo katang hadi khanaru no manaru no kemta ko hadi sigi energy se sunga sigi oina kitang negative oibani na ko aduga ahum suba sina mu kaino hai kan sida ko hadi aina aningba apamba gumba leiraga di manifestation gumba to biyo ko adu mamang da kai gumba manifestation to giba gumba leiraga so dum aingonda result phazana lakpa oina oi ko aduga timing sina ayuki pung manga ga minute 13 tagina 3 ka minute ni phuni thoi phawum leire tagi 9 ga minute 3 tagina 9 ga minute 13 phawum leire adagi 12 ga minute 13 tagina pung 3 ka minute 30 phawum leire tagi 9 ga minute 13 tagina 10 ga minute 58 phawum leire ko adagi mu 12 ga sina hingi ni ko 12 ga minute 13 daina
ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 5ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ